Uyu munsi umuherwe wa mbere ku isi ni umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Afrika yitwa Elon Musk, afite biliyoni zirenga 200 z'amadolari y'Amerika. Umuherwe wa mbere muri Afrika ni umunyanigeria witwa Aliko Dangote, we atunze biliyoni 12 z'amadolari y'Amerika, akazi ku mwanya w'135 ku isi hose. Buri gace kose kaba gafite abakire n'abakene. Ubwo ntuhise wibaza umuntu utunze ibya Mirenge cyangwa byinshi mu gihugu cyawe abaye hate ni wakangaye ku isi n'ibindi. Nibyo muri iki kiganiro tugiye kubagezaho urutonde ruvuguruye rw'uyu mwaka rw'abaherwe 10 ba mbere mu Rwanda. Turakubwira byinshi kuri bo, gusa uraza gutungurwa kuko harimo amazina menshi tamenyerewe wenda nawe utazi. Mu myanya ya mbere ho kandi harimo abantu badasanzwe kandi batangaje, tuza kukubwira byinshi ku buzima bwabo. Ese waruzi ko umuntu wa mbere wahamagaye akoresheje telefone ngendanwa ku mugabane wa Afrika ari umunyarwanda? Ntucikwe, turaza no kureba icyo wakigira kuri aba baherwe. Ndakwibutsa kandi gukora subscribe niba utarayikora, ugakora no kunzogera, ubundi ibiganiro bidasanzwe nk'ibi mukajya mubikurikirana mu buryo bworoshye cyane. Muri kumwe na Mr Buda, muhawe ikaze. Dore ku mwanya wa 10 turasanga umwe muri ba rwiyemezamirimo babaye kimenya bose mu Rwanda bitewe n'udushya bakora. Ni Sina Gerard cyangwa Sina Gerard. Kuvuga iri zina byumvikana neza iyo wongeyeho entreprise urwibutso yabaye kimenya bose kubera gukora urusenda rukundwa na benshi, akabanga. Hari n'abari bazi ko buri rusenda rwose ruba rufunitse aba ari akabanga nyine. Entreprise urwibutso iherereye mu karere ka Rulindo, ahazwi cyane nko kuri Nyirangarama. Akaba akora imitobe y'imbuto, Joyce, ibisuguti, amandazi, ibinyobwa binyuranye harimo n'amazi. Naho urusenda rwitwa akabanga rwo rukaba rwoherezwa mu bihugu birenga 50 hirya no hino ku isi. Entreprise urwibutso ibishobora kwinjiza agera kuri miliyoni 30 z'amadolari ku mwaka. Sina Gerard kandi afite ubutaka bugari cyane ari nakorera ibijyanye n'ubuhinzi bwe. Afite amahoteli ndetse n'imirimo y'ubwubatsi, tutibagiwe n'ishuri yashinze, College Fondation Sina Gerard. Kubw'ibyo bikorwa byose rero, Sina Gerard abarirwa umutungo utari munsi ya miliyoni 35 z'amadolari y'Amerika. Icyo twamwigiraho, Sina Gerard yatangiye ahinga ibinyomoro mu karima gato cyane k'iwabo bari baramuhaye ibyitwa kwiharika, akabigurisha. Gusa ariko amafaranga yabivagamo yarayintica ntikize. Nyuma yaje kwigira inama yo kuzajya byongerera umusaruro, akuramo imitobe maze yewe biramuhira karahava. Agenda azanamo n'ibindi byinshi kugeza akoze uruganda. None ubu ku myaka ya 59 aracyakunda ubuhinzi. Nawe rero niba ushaka gukira, ntukazajya uranira gutangira ku bintu bihambaye buri gihe, ahubwo ushobora gutangirana na gato cyane maze ukakabyaza ikintu kigari nk'uko Sina Gerard yabigenje. Mu mizo ya mbere uhura n'ibikuta bikudindiza, gusa byose urabyirengagiza ukikorera ibyawe mu gihe uzi intego yawe. Ntuzigire na rimwe wumva ucitse intege mu byo ukora ibyo ari byo byose. Ku mwanya wa 9 turasanga Twahirwa Dodo. Colonel Twahirwa Dodo nawe ni umwe mu bantu bafite ibikorwa bihambaye cyane hano mu Rwanda, aho yihariye byinshi mu ishyirahamwe ritwara abantu mu buryo bwa rusange hano mu Rwanda RFTC. Akagira kandi imigabane muri Ritco, za modoka mukunda muri benshi, no muri Jari Transport, naho akaba afitemo imigabane, byose bikaba bikubiye mu cyitwa Jari Holdings. Uretse bikandi, Twahirwa Dodo afite na za gare ze ku giti cye ziparikwa imodoka hirya no hino mu gihugu. Ibi byose bikaba bimwinjiriza akayabo buri mwaka, aho abarirwa umutungo utajya munsi ya miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika, bikamugira umuntu wa 9 ukize cyane kurusha abandi bose mu gihugu cy'u Rwanda. Ku mwanya wa 8 turasanga Lusirale Jacques. Uyishobora kuba utari umuzi, gusa ni umwe mu bashinze uruganda rw'amarangi Nk'uko. Jacques akomoka mu karere ka Rwamagana, gusa batuye mu mujyi wa Kigali. Jacques yatangiye ashora amafaranga ye mu cyitwaga Nk'uko. Icyo gihe cyakoraga ibikoresho byo mu rugo birimo intebe, ameza n'ibindi byinshi binyuranye. Nyuma baje no kuzanamo gukora amarangi, ari nabyo bakomeje kugeza bakoze rumwe mu ruganda rukomeye hano mu gihugu, Nk'uko. Ndetse kandi Jacques afite imigabane itari mike muri Kuje Bank. Ibi byose bikaba bimuhesha umutungo ubarirwa kuri miliyoni 62 z'amadolari y'Amerika.
icyo twamwigiraho, Rusirare Jacques ni umuntu ukunda kwicisha bugufi cyane ndetse akaba azwiho gufasha abantu baturanye mu buryo budasanzwe. Nawe rero ibyo ufite byose, byaba bike cyangwa byinshi, ujye uzirikana ko ari umugisha wagiriwe kandi ejo n'ejo bundi byose bishobora kugenda. Rero ikiruta byose ni ukwicisha bugufi kandi ukazirikana gufasha abandi bataragera aho ugeze, bityo ukiberaho mu mahoro. Ku mwanya wa 7 turasanga umuryango wa nyakwigendera Makuza Berite. Aba basigaranye imitungo ya nyakwigendera yarimo uruganda rwa mbere rukomeye cyane mu gukora amatera mu gihugu, Rwanda Farm. Cyane ariko yabasigiye umwe mu miturirwa miremire kandi migari muri Kigali yose. Ni inyubako iteye amabengeza kandi ikaba yarabaye ikimenyamose bitewe n'ibihakorerwa. Yitwa Makuza Peace Plaza, iherereye mu mujyi rwagati ahahoze iposita rya kera. Iyi nyubako yonyine yuzuye itwaye akayabo kangana na miliyoni 45 z'amadolari y'Amerika. Aba bazungura be kandi bakaba bafite imigabane muri Kuje Bank. Bafite amasambu hirya no hino mu gihugu, amafamu y'inka n'ibindi byose bibinjiriza gatubutse. Bakaba babarirwa ko baba batunze akayabo katari munsi ya miliyoni 80 z'amadolari y'Amerika. Gira neza wigendere, niryo somo dukwiye gukuramo kandi tugaranira gusiga isari nziza kurusha uko twayisanze. Ku mwanya wa 6 turasanga Mugisha Joseph. Uyu nawe ushobora kuba utaramuzi, gusa ndakumenyesha ko ari ufite ikigo gikomeye cyane mu by'ubwubatsi cyitwa Fair Construction, akaba kibereye n'umuyobozi mukuru. Iyi kampani ikaba ikora ubwubatsi akantu ku kandi kugeza we no ku masuku ya nyuma ndetse no gusiga amarangi. Niyumva ngo iyi kampani Fair Construction irahambaye, wumve ko ariko kuri, yaba ari mu Rwanda ndetse no mu karere, kuko yatangiriye mu gihugu cya Uganda mu 1986, iza no gutangizwa mu Rwanda mu 1995. Bimwe mu bikorwa by'akataraboneka iyi kampani yubatse birimo ibiro by'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, Rwanda Revenue Authority Auditor Office, inyubako ya BCDI ari nayo nyubako ya kabiri ndende mu Rwanda nyuma ya City Tower, ubu akaba ari igice cya Ecobank, kaminuza y'agatangaza y'ubumenyi n'ikoranabuhanga ya Kigali KIST, icyiciro gikuru cya Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, Ministry of Finance and Economic Planning Office, ibiro by'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA n'ibindi byinshi binyuranye. Kimwe n'indi mishinga y'akataraboneka nka Kivu Watt Methane Gas Plant, Jabana Hydropower Plant n'ibindi byinshi. Bakora kandi bakanatunganya imihanda n'ibindi bikorwa byinshi tutarondora. Aha birumvikana ko rero umuntu uhagarariye kampani nawe agomba kuba atunze agatubutse. Mugisha Joseph abarirwa nibura umutungo ungana nibura na miliyoni 135 z'amadolari y'Amerika, bikamugira umuherwe wa 6 kuri urutonde rw'abaherwe ba mbere mu Rwanda. Miliyoni 165 z'amadolari y'Amerika nizo Mugisha Joseph abarurirwa. Ku mwanya wa 5 turasanga umunyarwanda witwa Hatari Sekoko. Nawe mushobora ko mutari mumuzi kubera ko adakunda kujya mu itangazamakuru cyane. Gusa ikibanza ugomba kumumenyaho nuko ari we muntu ufite umuturirwa muremure cyane mu gihugu cyose cy'u Rwanda, Kigali City Tower, ikirango cy'umujyi wa Kigali. Iyi ni inyubako igeretse inshuro 20, ikaba ifite uburebure bwa metero 90, hafi ari wose waba uri mu mujyi wa Kigali urayibona. Iyi ni inyubako yuzuye mu 2011, itwaye asaga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Uretse City Tower kandi, Sekoko niwe nyiramazu ya Kigali Downtown, akaba afite imigabane muri imwe mu mahoteli ahenze cyane mu gihugu cy'u Rwanda y'inyenyeri 5, Kigali Marriott Hotel. Yashoye kandi mu bijyanye n'ubwishingizi, insurance, ubuhinzi, ibikorwa remezo, ingufu zisubira cyangwa renewable energy n'ibindi. Iyi mitungo yose tubabwiye uhereye kuri City Tower ikubiye mu kigo cye cyitwa Dore Capital Partners, abereye umuyobozi mukuru Chairman. Ibi bikorwa byose bikaba bituma uyu mugabo abarirwa angana na miliyoni 242 z'amadolari y'Amerika. Aya yagura indege ya Airbus A330, imwe mu zihenze Rwanda yiri gukoresha uyu munsi. Ibi bimugira umuntu wa 5 utunze akayabo mu gihugu cy'u Rwanda rero. Ku mwanya wa 4 hari Egide Gatera. Uyu we yashoye mu ngufu za petroli, hafite kampani icuruza petroli izwi nka SP, Societe Petroliere.
Iyi ni kampani ikomeye yinjiza ikanacuruza peteroli mu Rwanda ndetse no mu karere u Rwanda ruherereyemo ku bufatanye n'ibigo rutura mu bucuruzi bwa peteroli ari byo Shell, British Petroleum n'ibindi. SP ni ikigo gishobora kwinjiza agera kuri miliyoni 180 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Iyi ni kampani iranguza essence ku zindi sitasiyo. Ese mwe bamuzi cyangwa mujya mwumva SP gaze nazo ziri mu mitungo ye. Gatera Jide kandi niwe nyiri Rwanda Mountain Tea, kampani ikomeye mu gutunganya no kohereza hanze icyayi cy'u Rwanda. Nafite n'imigabane myinshi muri Prime Insurance, isosiyete ikomeye cyane mu bijyanye n'ubwishingizi hano mu gihugu. Gatera Jide kandi afite imigabane ingana na 6% muri I&M Bank Rwanda Limited, banki ya kabiri ikomeye mu gihugu. Ibi byose rero bituma barurirwa umutungo ungana na miliyoni 242 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatatu hari Tribert Rujugiro Ayabatwa. Niba utuye Gikondo ushobora kuba waravutse wumva ahantu hitwa kwa Rujugiro. Nibyo, uyu mugabo yubatse imidugudu myinshi yamwitiriwe ndetse n'inyubako zimwe zikomeye. Abenshi banazi ko ari nawe muherwe wa mbere mu gihugu. Ku myaka ya 73, Tribert Rujugiro niwe boss w'uruganda rwa mbere rukomeye mu gukora itabi ku mugabane wose wa Afrika, rwitwa Pan African Tobacco Group PTG. Uru ruganda rukorera itabi mu bihugu 9 byose bya Afrika, birimo Nigeria, Angola, Uburundi, Kongo Kinshasa, Tanzania ndetse na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu n'ibindi. Uru ni uruganda rukomeye cyane ku rwego ruhangana mu buryo bukomeye na kampani zikomeye ku isi mu gukora itabi harimo Atria na British American Tobacco. Ni uruganda rufite abakozi bahoraho bagera ku 20,000, rukaba rwinjiza agera kuri miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Uretse ibi kandi, Rujugiro afite inyubako mu bihugu binyuranye nko mu Rwanda. Yari afite inyubako yabaye kimenya bose yitwa UTC, Union Trade Center, ikoreramo Nakumatt. Iyi nyubako ya UTC ariko yaje kugurishwa na leta y'u Rwanda kuko Tribert Rujugiro n'ubundi yari yarahunze u Rwanda ku mpamvu zirimo n'iza politiki kugeza ubu. Nk'uko tubikesha inkuru ya Forbes yo mu 2019, Tribert Rujugiro yabatunze akayabo kangana na miliyoni 352 z'amadolari y'Amerika. Nubwo bimeze bityo ariko, Tribert Rujugiro yaciye mu buzima bukarishye cyane, aho ku myaka 12 gusa nyine yaje kwitaba Imana maze amusiga wenyine. Ku myaka 16 ubwo yari mu mwaka wa 8 nabwo yaje kwirukanwa mu ishuri bitewe na politiki y'ivangura yariho muri icyo gihe mu gihugu. Nyuma za guhungira mu Burundi, aho yakoze imirimo inyuranye harimo gukora ku iposta, gucuruza imigati, amafu, umunyu, gucuruza no gukora itabi, ari naho byamuganishije gushinga uruganda. None ubu akaba ari umuherwe ubarirwa agera kuri miliyoni 352 zose z'amadolari y'Amerika, bikamugira umuntu wa gatatu ukize cyane kurusha abandi bose mu Rwanda nubwo atakiyabarizwa, ariko gusa n'umunyarwanda. Ku mwanya wa kabiri turasanga Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame, ari no mu baperezida b'indashyikirwa ku isi bitewe n'ibikorwa bamaze kugeraho, ari kandi no mu bakuru b'ibihugu bafite agatubutse ku mugabane wa Afrika. Bivuga ko yaba afite imigabane mu bigo byinshi binyuranye, ariko cyane cyane icyitwa Christophe Ventures cy'umuryango wa FPR Inkotanyi. Aha kandi hazamo Inyange Industries, Leo Contractors, NPD Construction, Isco Secret Company, Bourbon Coffee, isosiyete ikodesha indege zihariye cyangwa zigenga private jets yitwa Bombardier Jets n'ibindi byinshi binyuranye. Bikaba bituma abarirwa umutungo ubarirwa muri miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Gusa ariko imibare ntivugwaho rumwe kuko ishingiye ku nkuru ya Forbes yo mu 2010, bigahorana nuko n'ubusanzwe imitungo y'abantu bakomeye nk'abakuru b'ibihugu ikunze kugirwa ubwiru cyane, cyangwa se agatangazwa amakuru ahabanye cyane n'ukuri. Ubwo niba kuva icyo gihe nta kirahinduka, natwe ntago tubizi. Ibi byose ariko ni ibivugwa gutyo gusa kuko nta gihamya wabona yizewe 100%. Ese nirukeka kaza ku mwanya wa mbere mu baherwe bakomeye cyane mu Rwanda? Kabandi bose tumaze kubabona ntasanzwe, ndakuraritse.
Ku mwanya wa mbere turasanga umuryango wa nyakwigendera Rwayitare Miko Alexis. Uyu nawe ushobora kuba utari umuzi gusa yari umunyarwanda. Uyu niwe muntu wa mbere wahamagaye akoresheje telefone ngendanwa mobile phone ku mugabane wose wa Afurika. Yari afite ikigo cy'itumanaho. Yari afite umutungo ungana na biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Ibaze biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Afatwa nka sekuruza w'itumanaho ryose rigezweho ku mugabane wa Afurika. Afa mu 2007 yari mu barwi 500 ba mbere mu isi muri icyo gihe. Ese undi uyu munyarwanda ufatwa nk'uwakoze ibitangaza bitarakorwa n'undi wari wese hano mu Rwanda ni muntu ki? Rwayitare Miko Alexis yavukiye mu Rwanda mu 1942. Amashuri y'abanza yayigiye mu Rwanda ariko azi gukomereza yisumbuye mu cyahoze ari Zaire. Yakundaga ibijyanye n'ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho cyane, aho yaje no kwikomereza muri kaminuza yo mu Budage, aho yaje kuhava ari engineer mu itumanaho. Maze agarutse muri Afurika yibera muri Zaire n'ubundi. Kubera ko yari intiti cyane, yaje kuba inshuti n'uwategekaga Zaire icyo gihe, umunyagitugu Mobutu Sese Seko Kukungwendo wa Zabanga, aho yanamwemeje uko hakoreshwa ibijyanye n'itumanaho rya telefone zigendanwa ryari rigezweho muri icyo gihe, aho muri Zaire kimwe no muri Afurika hose bikaba byakoreshwa. Mbere ya hariko mu 1977 yabaye umucuruzi ukomeye cyane w'ibikoresho bya kampani ya Hewlett Packard HP muri Zaire no muri Afurika, aho byaje no kumuhira cyane. Mu 1986 yashinze ikigo cy'itumanaho cyita Telecel International, ashaka guteza imbere itumanaho rya telefone ariko rikoresha inzira nziramugozi, mobile cellular network. Muri uwo mwaka noneho ku nshuro ya mbere nibwo umuntu wa mbere ku mugabane wirabura yahamagaye kuri telefone igendanwa, apana bya bindi biba biziritseho imigozi uruhuri. Aha yari we. Akaba ari nayo mpamvu atazirwa kuba sekuruza w'itumanaho rigezweho ku mugabane. Ishema rikomeye cyane ku Banyarwanda. Telecel International ni kampani yaje kwaguka cyane, igira mu bihugu byinshi bya Afurika, aho yari ihariye 40% kuri iri soko ry'itumanaho yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, havuyemo Afurika y'Epfo. Gusa naho yaje kwashinga ibirindiro, abayewe n'umwene gihugu waho. Rwayitare Miko Alexis kandi niwe mwirabura wa mbere watunze uruganda rukora imivinyo muri Afurika y'Epfo. Hoteli yabaye ikimenya bose mu rw'imisozi igihumbi, Hotel de Mille Collines, nayo yariye. Kuri iyo mitungo tumaze kukubwira n'ibikorwa byose bya Miko Alexis Rwayitare, yabarurirwaga umutungo wari ufite agaciro kangana na biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Aya ni miliyari 300 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibaze yari akayabo birumvikana, kandi yapfuye mu 2007. Kuwa 25 Nzeri mu 2007 inkuru y'incamugongo isakara ku isi hose yuko umubiliyoneri w'umunyarwanda akabona sekuruza w'itumanaho ku mugabane wirabura yitabye Imana. Yari inkuru y'akababaro birumvikana kuko yapfuye ku myaka 65 gusa. Ibinyamakuru byinshi bikomeye cyane ku isi harimo na Forbes magazine birandika karahava. Apfa yabarurirwaga imitungo ifite agaciro ka biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Ni menshi cyane uyu munsi, kayebaze mu 2007. Yari akayabo birumvikana. Dore kugira ngo wumva hano yayakuye. Ikigo Telecel, ikigo yari ahagarariye, cyagucaga amadolari 5,400 kugira ngo uhabwe telefone yo mu bwoko bwa Motorola irimo umurongo wa Telecel, kandi nabwo ukazajya wishyuzwa amadolari 100 buri kwezi yifata buguzi gusa, subscription cyangwa abonnement. Hejuru y'ibi kandi kuri buri munota uvuze ukoresheje Telecel wabarirwaga amasenti 36, aya ni amafaranga y'u Rwanda 360 ku munota mu gihe uhamagaye imbere mu gihugu, ndetse ugacibwa amadolari 16 angana n'ibihumbi 16 by'amanyarwanda ku munota iyo uhamagaraga hanze y'igihugu. Ngaha mu by'ukuri aho ubutunzi bw'akataraboneka Miko Alexis abukomora. Nubwo yari inkuru ndende kandi ishimishije tutababwira yose nonaha, gusa nibidukundira tuzayikomeza. Ngaye nguko ibya Rwayitare Miko Alexis n'ubutunzi bwe, aho kuri ubu afatwa nk'umuhirwe wa mbere mu Rwanda bitewe nyine n'uko ubutunzi bwinshi yabusigiye umuryango we birumvikana. Muri urutonde rwacu rw'abantu 10 bakize cyane mu Rwanda, hari abo ushobora kuba wari witeze ariko ntubabone. Aha twavuga nka Kakoza Nkuriza Charles uzwi cyane nka KNC, nyiri TV and Radio 1 n'ikipe ya Gasogi FC. Nawe numwe mu barwe dufite uyu munsi mu Rwanda.
hazamo kandi Eugene Habimana uzwi cyane nka Cobra. Naho umugore wa mbere ufatwa nk'umuherwe wa mbere mu Rwanda ni Zulifat Mukambego washinze kaminuza kuri ubu yitwa UTB, University of Tourism and Business Studies. Naho umuherwe wa mbere uzwi ukiri muto ni Patrick Bucana, umwe mu bahagarariye PSF, akaba ari umwe mu bazanye uburyo bugezweho bwo gutwara abantu mu Rwanda buzwi nka Tap and Go, abinyujije muri kampani yitwa AEC Group. Dukora iki kiganiro twifashishije inyandiko, ibiganiro n'ibitabo binyuranye, imbuga za internet zirimo Forbes Magazine, billionaires.africa, allafrica.com, Forbes Africa, inkuru zanditswe na The New Times, Tarifa Rwanda n'ibindi byinshi binyuranye, nubwo kubona amakuru ku Banyarwanda bikiri ingorabahizi. Mu biganiro byacu bitaha tuzabagezaho ibindi biganiro by'ubwenge nk'ibi bidasanzwe. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugakora no kunzogera niba utarayikora kugira ngo ibi byose ntibizabacike. Wakunze iyi video wanisangiza inshuti zawe. Mubaye mufite ikibazo, igitekerezo, inyunganizi cyangwa ikindi cyari cyo cyose mwifuza ko twazabagezaho ubutaha, mwatwandikira muri comment. Mwari kumwe na Mr. Buddha, Imana ibahezagire.